Toine gwango situ siambia kubyuba yela okunena na itu twenziane aitu elesia maandiko matheu munyanya wa masomo maitu mawachu mwa gatatu wa Pasaka mena kielelo cha kututhuthia twikie kana ona maundu maili ata Yesu ena itu ebinda yonthe chaloni kitu banthi ngai ebakubi na onthe alama mwika ila na menda kwikala nthini wake na kwika kwenda kwake. Isomo ni ambe Petelo no kutabania ubo musio andu maelewe kana ngai wa muthayo kisemwe witu Yesu Kristo na yanisya uneni wa athani iulu wanzia wa Yesu ya Ndebiti no kuweta kana Ndebiti ni wawetie ulu wa uthayo kwa Kristo Sabuli ni 16 na kwasya ndae kanwa nake palama beba mala akuome kala kana mwi wake ukoa. Petelo enda ayuti na andu onthe mamanye kana Yesu niwe mwobosya wone kana umwiai atuonie nzia ya thayo. Isomo ni akeli Petelo emanyisya kanisa wambe ula wa ayuti na andu mamba ingi maiye mwikio wo na wikwatio wo alabe ngai ula wa mwoboisye na thakame ya mwana wake ula wa thayukisye kuma kwa akuo. Mathina mewo mamwiai mai na kielelo cha kwobosya mbai ya andu uwou no tuonasya kana ngai no tusubia na mathina maitu makwataniwa na Kristo ngelanione mena uniko wobosyone witu. Petelo etutabia kana mwii wa mwikio witu ni uthayuko wa Kristo na twiyumbanie kwithiwa twiyewi kwake na kwosa mwikalile ungi mweu. Ubo museo ninge wa yamanyiwa eli kilioba na ungi nibatonyeka akethiwa yomuka alama imana thuka thayo na makakwa ngoeti na wakwo na kikuo kiwo cha Yesu maisyoka na kuoe mau ni masiiwe ni kiuyo cho kumanya mweni wa mati yenziani na mathi nake na matabiti undu maandiko mawetete ulu wa kuthina kukuana kuthayuka kwake na vata wa yiko yiu. Yesu aina wendo kwa amanyiwa aya maitie mwikio nthini wake machona tawaemiwe ni kusinda maitha wa katano mutheu ta mwethi museo Yesu ni wamatiiye amatunge ndithiani yake oundu waisiengethia wa vamwe nenyu kuvika muminukilio wa nthi. Yesu ethiawa na itu ona tuteumumanya atume asu eli matiite Yerusalemu musyi wa cheni na witikilo maendete maunthi ya kivindu alei na thaithi ma mibwanano. Ngai ambiiye kuthiania na mundu tene kwa nzia sya kimbithi Abalamu athokisya andu atatu atesi kana ni alaika na wonanio wa utatu mutheu. Yakobo akomisye mutwe wake iviani akiite mathina make na athiania na ngai utuko muima. Mose athengeiye asisye niki ulilinzi wa mwaki uteuvivya kakuthu na ewa wasya wa ngai wa mutumosya. Isaia ni wonie kivila cha usumbi wa ngai na alaika mayina Osana Osana na itina athewa kutwikithwa mwathani. Saulo wa Tarsus akomanie na Yesu nziani ya Damasiko na nikana amaeleanwe Yesu amukimania na nthi amutwa kilalinda. Saulo anyalitile ta mundu wa kunwa ngundi ya metho kati amukulya nuwe umwiai atesi kana ni mwiai mwene. Yesu ni wesi kutungithia ala make na kumokilia Mose utie wa wati na tene. Ngai ndaabaluka, Yesu ndaabaluka, Ukristo ndaabaluka na nduka abaluka. Ona kaua Kristo amwe ni onzu na ni makusa syangi mamatethesye mwikala usu muthuku. Ngai e mubango museo wa kumalulumilia ala onzu mwikione. Atume aya eli mamumanyie nthini wa kutilana mukate. Luka etwabia kana kilungu cha ndeto na kilungu cha Ekaristi misane ni sya bata tondu Yesu weekie kue mau. Ekaristi ni chao ya chamwe na chao ya cha thayo. Atume mekiwe vinya wamwe
masioka Emau na kivindu mateukia na mekiwa vinya wa thayu makusia Yesu muthayuku. Ngewa ya Emau yatuvundisya kana kuthina, kukua na kuthayuka kwa Yesu ni kuyaniwa kwa maandiko. Yesu evo ndetoni na ekaristine. Thina wai wa bata ni kana mwovosya alike ukumione, na Kristo muthayuku vamwe na itu ndetoni na mboyani. Yesu ena itu nziani ya Emau, ila ndoto situ sya uima wa mwii, uvosyo, ukwati, masomo na wendo misyini ya itu syaema kuyania. Yesu aumila mituki kutuovosya. Tumwithukisye akanie ngoo situ na mwaki wa wendo wake, na tuimomantha nthini wa ekaristi ntheu, o tondu waisye mundu ona wiva ula wisa mwii wakwa na kunywa thakame yakwa akethiwa thayu tene na tene. Twatamania uvo wa Yesu, vinya wake ni wongeleka nthini witu na angi maimomanya. Tusyoke Yerusalemu ya misi yaitu, makanisani maitu, ona nthi yaitu, na kumatavya Kristo ni muthayuku. Aleluya, aleluya.